بسم الله الرحمن الرحيم. ابن ناو خدای پر دلوان کار. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. تو ای پیغمبر بیجا خود وحی بو من هنارتیا کو کمکش اجنا گوه خدا خواندنا من بو قرآنه و جادم وان گوه لبوی وان گوتا ملت خو هندی امین می گوه القرآن کا عجیب رهوان بوی. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بر خلقی اددات حقیه و هدایته و جمع باوری به قرآن اینا و هم چه شریکات عبادتی دا بوی خدای خو یه ام آفراندین چه ناکین. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وكو بلنت بت مزنيا خدای ما وی نچ جن نچ زاروک بخو نداناینا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ونظان ما كو ابليسا گوتنا دیرش راستیت در حق خود دا ادگوت دمت گوت وی جنو زاروک هنه. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وهندي أمين ما هزرت كر كو نچ مروف و نچ أجنا درويل سرناف خود ناكن و جنو زاروكا بوي پال نادن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهندك ظلام جمروفا هبون خب هندك ظلامت أجناد پارستن و جوان ظلامت مروف ابوی کار خو پتر او ظلامت أجنا سردا برن و اف خو پارستنا اب ایکیدیش بلی خوده یا کو خودش نزانا قبیل نکری اج شرکا مزنه یا کو خود نغفرینت اگر خدا نبدرستی جه توبه نکد و اف آیتا مگلک جهند پاش ودبت کو ام بچینه نک سیره بند و خفزان کا و هر ایکی وکیوان بد. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وهندي كافرت مروفانا وانجي وكي هوا جلي أجنا هزر كركو پشتی مرنه خود کسی رانا كتوا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وهندي أمين مكوما أجنا خاصت أم بجهنا عسماني دا گوه خو بدينا آخفتنا خلقوه بل ما أوديت يتجيه أجوان مليكتا يتنو بداري لتكن وجوان استيرت صجك يتكو ترجينا وان يدفن نزيك ببن. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهندي أمبوين ما بريهنجي العسماني هندك جه بخو اتدانان دا ام گهداریا دنگو باساله بکین و جهچین که برگریان بکت دا خبرکی بخو وروینت ستیرکا سجک دل هیویا خوبینت یا کو در رجیتوی اوی سجت و افهر دو آیتا گوتنت سیر بندا دروین در تخن اوید کیم فامت خاپیننود بجنه ام علم غیبت زانین. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهندي أمين أم نظانين كان خود فيايا خرابية بسر خلق عردي دا بينت يان جيوه خير و هدايت بوان فيايا.
وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وهندي أمين يد تشاكت ناف مداهنا وجبلي وان كافر سردا چوي جيت ناف مداهنا ام خدان دستكو بوچونت جيك جدا بوينه وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وهندي أمين ما باوري هيك وخدد الشيطة وام الجير دس هلاطوينه لجا اگروي تشتك بو مفيا ام جي خلاص نابين واگروي خرابيك بو مفيا ام نشين پروين عسماني داش عذاباوي رزگار ببين وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وهندي أمين دم مجوه القرآن بوي مباوري بي إنا و حقيا أجنك خدايا لجهتشي باوري بخدايا خبينت اديوش كم كرنا خيرت خو ناطرست و ناطرست زورداريك جيلي بيتا كرن كو گناه توي بين زيدا كرن وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وهندي أمين اجمهنا يتگهداريا أمر خودت كان وجمهنا يتزوردار يتكشرك حق در كفتين وجهتشي مسلمان ببت وگهداريا أمر خود بكت او اون يتقست رك حق يكري وخواستان دي دا بگهنه وجا خود بريوان داي وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأوت شركة إسلام در كفتين هما أو بونا بهل كرية الجهنم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأجر كافرت مروف أجنال سركة إسلام چوبان وجلا ندابان ام دا آوكا بوش بسروان دا بارينين و دا دنيا دا ام دا رزقوان برفرح كين لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا دا اموان بجربينين كان چاو او دا شكر قنجيت خوده كان و هچی پشت بدت فرمان خدای خو و گهدان قرآن او ده بریوی دت عذابک دجوار و بزحمت وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا و هندی مزگفتن بو پرستنا خود بتنینه و جاهین پرستنا کسی دی لنکن و هین دعاو پرستن بوی بتنه لی بکن چونکی مزگفت نهاتین آوا کرن بو تشتکی دی اجبلی پرستنا خوده و افایت هندت گهینت کد ویت مزگفتش هر تشتکی دجی اخلاص بت بیتا پرستن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا و دم محمد صلاف لبن رابوی پرستنا خدای خو کری نزیک بو اجنل دور توی اجبوشاتی آوان کم کم بکفن سرک دا گوه خو بدن خواندناوی بو قرآنه قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا تو ای پیغمبر بیجا کافرا هم از پرستنا خدای خو بتنید کم و ازت پرستن دا چو شریکا بوی چینا کم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا تو ای پیغمبر بیجوان هندی ازم از نشم زیانکش هوا بدم پاش یا مفایکی بگهین مهوا قل إني لن يجير
يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. تو بیجه هندی ازم کسنین منش عذاب خود رزگار بکت اگر من به امریاوی کر و از جهکی نابینمش عذاباوی برفمه. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ابتنه ازت شموی تشتی بگهین مهوا یه خود فرمان پیل من کری و پیاماوی یاوی از بو هوا پیهن آرتیم و هچی گهداری خود و پیغمبری وی نکت جزایی وی آگیر جهنمه او هر و هر دیته دامینت. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتی دم بود پارس و عذابت بینن یا جوان بوان پیهاتی دان هنگی او دزانن پشتوانه که یه لاواستره و لشکره که یه کمتره. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. تو ای پیغمبر بجا بود پارسا اس نظانم کان دم هاتن و عذابه یا جوان بو هوا پیهاتی دان یه نزیکه یانجی خدای من ده دمک درش بودانت. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. و او یه زانای بتشت نبرچاو و او کسش بنیت خو اب غیب خو آگهدار ناکت. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. او تنبت یوی بو پیغمبرینی هل بجارتی او پی رازی بوی اوی اب هندکش غیب آگه دارد کت و او البردست وی پیغمبری و لپشتوی هندک ملیاکتات هنرد دا اوی اش اجناب پارزن دا او چو گوتنا اجوی ندزن و بو خیفزان کا ببن. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. دا پیغمبر بزاند کو حال پیغمبرت بری ویجید گهاندنه دا هر یو صابو و کو اوجی وکی وانش اجنا یه هاتیه پارستن و کو زانین خود دور لهر تشتکه النکوان گرتی چی آشکرا بد چی وشارتی تشتکی جوان لوی برزنا بد و هر تشتکی هی وی هجمارتیه و چجه لوی برزنا بد.